Zemlja se tresla pod neprestanim udarima teške artiljerije, dok su olovni oblaci kasne jeseni 1994. godine tromo pritiskali vrleti i kanjone iznad Bihaća. Hladna, nemilosrdna kiša, toliko karakteristična za surovu klimu zapadno-krajiškog ratišta, pretvarala je uske rovove u blatnjave zamke, a šumske staze u neprohodne kaljuge u kojima je nestajao svaki korak. Zvuk stotina granata koje sa jezivim zviždukom paraju sivo nebo i potmule detonacije koje odjekuju kroz padine grmeča postali su surova svakodnevica. U tom mračnom, vlažnom i ledenom ambijentu, gde se oštar miris sagorelog baruta mešao sa teškim zadahom trulog lišća i prevrnute zemlje, lomila se sudbina celokupnog zapadnog fronta. Bila je to jesen kada su se vojske sudarile u jednom od najintenzivnijih i najkrvavijih okršaja čitavog rata. U središtu tog nezamislivog haosa, iz očaja i prkosa, iznikla je vojna operacija poznata pod kodnim imenom Štit 94. Ova operacija nije bila samo puka taktička ofanziva, hladno ucrtana na vojnim kartama u štabovima. Ona je predstavljala očajnički, ali vrhunski organizovan napor da se zaustavi silovit i opasan prodor neprijatelja koji je pretio da sruši čitav sistem odbrane. Bila je to doslovno borba za opstanak, prelomni trenutak u kojem je srpski vojnik, pritisnut uz zid i sateran u ugao, morao da stane i odbrani svoju zemlju. Kroz prizmu dubokog blata, neprospavanih noći na straži i gvozdene nadljudske izdržljivosti, ova operacija ostaje upamćena kao bedem na kojem je slomljena ofanziva koja je pretila da uništi zapadne granice Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Da bi se zaista razumeo monumentalni značaj ovog vojnog poduhvata, neophodno je sagledati širu sliku ratišta, te, po mnogo čemu prelomne, 1994. godine. Te godine, vojna dinamika u Bosni i Hercegovini bila je izuzetno turbulentna i nepredvidiva. Dok su u proleće snage vojske Republike Srpske uspele da potisnu neprijatelja u Podrinju, uspostavljajući kontrolu na istoku, na zapadu se u tišini spremao pravi pakao. Bihaćki džep, iako formalno proglašen za zaštićenu zonu pod okriljem i garancijom Ujedinjenih nacija, u praksi je bio ogromna vojna baza. Iz te enklave, 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom generala Atifa Dudakovića neprestano je vršio udare na srpske položaje. Ove akcije su direktno pretile da preseku vitalne komunikacije između Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, što bi značilo katastrofu za srpski narod sa obe strane reke Une. Pokušavajući da neutrališe ovu konstantnu pretnju, vojska Republike Srpske je tokom septembra pokrenula operaciju Breza 94. U toj ofanzivi učestvovalo je oko 15.000 srpskih vojnika naspram 13.000 pripadnika 5. korpusa. Glavni udari bili su usmereni na Grabeški plato, Alibegovića kosu i pravac Bužim otoka. Međutim, uprkos silovitim napadima i artiljerijskoj nadmoći, jesenja ofanziva nije donela željene rezultate. Šta više, snage 5. korpusa su uspele da apsorbuju udar, pređu u odlučan kontranapad i čak zauzmu strateški važno brdo Ćorkovača. Ovaj neuspeh srpskih snaga bio je samo uvertira u jesenju katastrofu koja će uslediti. Ohrabren ovim uspesima, general Dudaković je iskoristio trenutak slabosti i razvučenosti srpskih linija. 24. oktobra 1994. godine 5. korpus pokreće masivnu i munjevitu ofanzivu pod nazivom Operacija Grmeč 94. Udar je bio strahovit. Već prvog dana ofanzive, neprijateljske snage su probile prve linije odbrane i stavile strateški ključnu kasarnu Grabež u poluokruženje. U ranim jutarnjim satima 25. oktobra kasarna Grabež je pala. Pad ovog objekta, sa kojeg je srpska artiljerija prethodno kontrolisala prilaze Bihaću, izazvao je dramatičan efekat domina na celom ratištu. Linije odbrane su jednostavno pukle pod pritiskom. Neprijatelj je u brzom, nezaustavljivom prodoru zauzeo više od 150 kvadratnih kilometara teritorije, izbijajući duboko na obronke planine Grmeč. Ovaj prodor ugrozio je stotine srpskih sela i izazvao masovan egzodus. Oko 10.000 Srba moralo je da napusti svoja ognjišta u zoni borbenih dejstava. Kolone izbeglica pod ledenom jesenjom kišom, traktori natovareni najosnovnijim stvarima i uplakana lica dece stvorili su mučnu sliku stradanja. Situacija je zahtevala hitan, brutalan i odlučan vojni odgovor.
Zapadni bedem je bio pred potpunim kolapsom. Suočene sa potpunim vojnim slomom na zapadnom delu ratišta, vojne komande Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine shvatile su da se bihaćka kriza više ne može rešavati parcijalnim akcijama i otezanjem. Moralo se delovati silovito i jedinstveno. Formirana je zajednička udarna komanda, a operacija za povratak izgubljenih teritorija i slamanje 5. korpusa dobila je ime Štit 94. Za komandante ove složene operacije određeni su generali Ratko Mladić i Manojlo Milovanović. Ofanziva je zvanično počela 4. novembra. Logistički lanci su tih dana radili danonoćno, do granica pucanja. Sa drugih delova ratišta hitno su izvučene elitne i najiskusnije trupe. U borbeni poredak uključene su prekaljene formacije iz Republike Srpske Krajine, poput 15. Ličkog korpusa i 2. gardijske brigade, koje su znale da, braneći Grmeč, brane dubinu sopstvene teritorije. Sa strane Republike Srpske nosioci udara bili su 1. Krajiški korpus, ali i specijalne interventne jedinice poput Garde Panteri i Vukova sa Drine, čije je prisustvo na terenu menjalo tok borbe. Ukupno je angažovano između 6.500 i 14.000 srpskih boraca, naspram 11 do 14.000 vojnika 5. korpusa i pridruženih jedinica. U ranim jutarnjim časovima tog 4. novembra tešku tišinu zapadno-bosanskih šuma razbila je stravična, neprekidna kanonada. Stotine artiljerijskih projektila sručilo se na tek uspostavljene položaje neprijatelja. Koordinacija između artiljerije i pešadije ovoga puta morala je biti besprekorna. Dok je teška artiljerija držala neprijatelja prikovanog za dno blatnjavih rovova, elitne jurišne grupe, praćene oklopom, krenule su u nemilosrdno nastupanje. Ono što je usledilo bili su dani i noći neprekidnog surovog pakla. Teren oko Bihaća i na samim obroncima Grmeča je izuzetno zahtevan. To je surov predeo, pun dubokih vrtača, uvala i neprohodnih gustih šuma koje gutaju i ljude i tehniku. Vremenski uslovi su se ubrzo okrenuli protiv obe vojske. Neprestana ledena jesenja kiša pretvarala je tlo u lepljivo duboko blato. Tenkovi i teška oklopna vozila su se zaglavljivali, motori su urlali pod naporom, ostavljajući pešadiju da na svojim leđima nosi celokupan teret ofanzive. Napredovanje srpskih jedinica kroz takav teren moralo je biti skokovito, oprezno i plaćeno krvlju. Svaki šumarak, svaka uvala i napuštena kuća krili su neprijateljski bunker ili mitraljesko gnezdo. Taktika se vrlo brzo svela na surovu, kontaktnu borbu prsa u prsa. Zvukovi bitke kidali su nerve, rezki, kratki zvižduk minobacačke granate, sekunda stravične tišine, a onda zaglušujuća eksplozija koja baca vlažnu zemlju, kamenje i iscepano drveće visoko u vazduh. Srpska pešadija se kretala pod okriljem dima i guste jesenje magle, koristeći ručne bacače, zolje i bombe za metodično čišćenje rovova. Minska polja, posejana u povlačenju, čišćena su ručno, puzanjem po blatu, pod stalnom i preciznom snajperskom vatrom. To nije bila bitka koja se dobijala na ekranima radara ili u toplim štabovima, već u blatu, za svaki metar krvave krajiške zemlje. Istinska veličina i herojstvo operacije Štit 94 leži u izgazanim blatnjavim čizmama običnog srpskog vojnika. Za borce iz Like, Prijedora, Krupe, Banja Luke i Bijeljine ovo nije bila samo vojna akcija ucrtana strelicama na mapi. Bila je to direktna odbrana pragova njihovih kuća. Svakodnevica na ovom delu fronta bila je iscrpljujuća borba ne samo protiv neprijatelja, već i protiv same prirode. Vojnici su danima i noćima spavali u plitkim, na brzinu iskopanim zemunicama koje su do pola bile ispunjene ledenom vodom. Uniforme su bile teške, natopljene kišom i okorele od blata, a hladnoća je probijala duboko do kostiju, parališući pokrete. U takvim neljudskim uslovima, pouzdanost i čistoća automatske puške bila je jedina tanka linija između života i smrti. Oružje se čuvalo suvim po cenu sopstvenog smrzavanja. Strah je bio prisutan, to je neosporno. Svaki čovek se boji kada granate padaju, ali taj strah je stvorio nesalomivu bratsku solidarnost. Odeljenja na terenu funkcionisala su kao jedna porodica. Delio se poslednji, tvrdi, suvi obrok iz konzerve, svaki čist zavoj i svaki dragoceni metak.
Kada bi ranjenik pao pokošen gelerom ili metkom, saborci ga nisu ostavljali. Izvlačili su ga na krvavim šatorskim krilima, puzajući milimetar po milimetar kroz blato i neeksplodirana minska polja. Napor, disciplina i snalažljivost trupa na terenu bili su nadljudski. Improvizovalo se sa nošenjem municije kroz neprohodne staze, a gvozdena disciplina u održavanju dostignutih položaja sprečila je svako moguće opkoljavanje od strane neprijatelja. Ti nevidljivi, blatnjavi heroji izdržali su najteže udare, jer su znali surovu istinu. Iza njihovih leđa nema više prostora za povlačenje. Iza njih su bile izbegličke kolone njihovih porodica. Stravičan pritisak združenih jedinica, posebno silovit udar garde Panteri, 1. krajiškog i 15. ličkog korpusa, ubrzo je postao neizdrživ za branioce. Sredinom novembra dogodio se konačni, prelomni trenutak ove operacije. Probijena je ključna, centralna linija odbrane 5. korpusa. Panika i beznađe zahvatili su neprijateljske redove. Teritorija koju je neprijatelj munjevito i sa ponosom zauzeo mjesec dana ranije, sada je svakodnevno, metar po metar, gubljena. Povlačenje protivnika na mnogim sektorima ratišta pretvorilo se u neorganizovan i haotičan beg, uz panično ostavljanje teške tehnike, topova i magacina sa municijom. Srpske snage su nezadrživo napredovale. Međutim, brzi vojni uspesi srpske vojske i opasno približavanje samom gradu Bihaću upalili su sve crvene alarme u zapadnim centrima moći i međunarodnoj zajednici. Ujedinjene nacije su hitno zahtevale zaustavljanje srpske ofanzive, strahujući od potpunog vojnog sloma i uništenja 5. korpusa. Da bi sprečili pad enklave, zatražena je direktna vojna intervencija moćnog NATO pakta. 21. novembra 1994. godine tmurno nebo iznad krajine prekrili su borbeni avioni Zapadne alijanse. Na direktan zahtev snaga UNPROFOR-a, eskadrile borbenih aviona NATO-a, poletevši iz vojnih baza u Italiji, izvele su masovno i brutalno bombardovanje aerodroma Udbina, koji se nalazio u Republici Srpskoj Krajini. Bila je to, u tom trenutku, najveća vazdušna operacija koju je NATO pakt izveo od svog samog osnivanja 1949. godine. Cilj ovog udara bio je kristalno jasan. Potpuno uništiti pistu i infrastrukturu aerodroma sa kojeg su poletali srpski avioni i tako ukinuti ključnu vazdušnu podršku trupama koje su krvarile na zemlji u operaciji Štit. Ovaj razorni i tehnološki superioran vazdušni napad primorao je srpsku komandu da hitno reaguje, privremeno konsoliduje dostignute linije i zaustavi dalji, dublji prodor usled realne pretnje potpunim tepih bombardovanjem sopstvenih pešadijskih i oklopnih položaja oko samog grada. Ipak, uprkos brutalnoj i neproporcionalnoj stranoj intervenciji, operacija Štit 94 završena je oko 20. novembra kao apsolutna vojna pobjeda Združenih snaga Republike Srpske i Srpske Krajine. Ostvareni su svi ključni vojni i taktički ciljevi. Srpske vojske su snažnim kontraudarem potisnule neprijatelja i trajno povratile pod svoju punu kontrolu sve teritorije i strateška uzvišenja južno od Bihaća. Više od 150 kvadratnih kilometara zemlje, izgubljenih u mračnim danima oktobarskog sloma, vraćeno je u kratkom, silovitom i nezaustavljivom naletu. Neprijatelj je pretrpeo stravične gubitke, sa procenama o stotinama poginulih i hiljadama ranjenih, i nateran je na grčevitu defanzivu duboko unutar same Bihaćke enklave. Sa srpske strane, pobjeda je plaćena izuzetno visoko. Gotovo 200 boraca dalo je svoje živote, dok je preko 1100 njih ranjeno u blatu Grmeča. Ova ofanziva je potpuno i trajno stabilizovala zapadni front. Uklonjena je neposredna, smrtonosna pretnja presecanja srpske teritorije, a izbeglom narodu, koji se danima smrzavao po zbegovima, omogućeno je da se vrati u svoja sela i na svoja ognjišta. Na terenu je nedvosmisleno dokazano da, kada se snage Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine koordinišu i ujedine oko istog cilja, mogu da izvedu i najsloženije borbene zadatke, obarajući neprijatelja čak i po najtežim zimskim i geografskim uslovima. Istorijski značaj operacije Štit 94 je nemerljiv i duboko urezan u sećanje preživelih.
Da ofanziva 5. korpusa tada nije slomljena, zapadni bedem celokupne srpske odbrane bi popustio mnogo ranije, dovodeći do neizrecivo katastrofalnih posljedica po celokupan srpski narod u Krajini. Ova bitka ostaje trajno, neizbrisivo svedočanstvo o taktičkoj zrelosti oficira, ali pre svega o neraskidivom bratstvu i nesalomivom duhu srpskih boraca sa obe strane reke Une. U ekstremnim, neljudskim uslovima, boreći se kroz blato, ledenu kišu i sneg, pod stalnim udarima neprijateljske artiljerije na zemlji i najmodernije NATO avijacije sa neba, običan, blatnjavi vojnik bio je taj koji je svojim grudima sačuvao liniju. Njegova gvozdena izdržljivost, vojnička disciplina i nepokolebljiva vera u opravdanost odbrane sopstvenog doma i porodice pretvorili su operaciju Štit 94 u jedan od najupečatljivijih primjera vojničke hrabrosti u modernoj istoriji. I danas, decenijama kasnije, kada se hladna jesenja magla spusti na padine Grmeča, duboka tišina koja vlada tim prostranstvima verno čuva uspomenu na one koji su svojim nadčovečanskim naporom sprečili da Krajina padne u tužnu jesen 1994. godine.